tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje ni ukutaruhari. Igicamunsi cyiza kuri mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV Indundo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, tubararikira amakuru uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2026. Tudatinze rero ni wa mwanya mwiza wo kubagazaho amakuru yabyukiye mu karere, amakuru yizewe twatohoje. Icyo twagusaba ni uko wakanda subscribe utarayikora kugira ngo tukazucikwa n'amakuru tubagazaho umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere mu gace ku misozi miremire y'umurenge mu gace ka Minembwe, tuyagure uko habyukiye. Hanyuma n'ubundi tuze kubitira mu gace ko kwa Murima kakomeje kugenda kavugwamo amagambo menshi bavuga ko Murima yaraye ibaye tombe. Ndagira ngo nawe mbagazeho amakuru yizewe nk'itangazamakuru twabashije gutohoza, twabashije gukusanya. Turaza kubita n'ubundi mu mujyi wa Baraka aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishinja ihuriro M23 kubagabaho igitero kiremereye cya drone, naho turaza kureba nimba ibingibi babashinja ari byo, kuko amakuru tuba tuyafitiye 5 kuri 5. Turagaruka ku muryango w'impuguke wa Loni wagize icyo uvuga kuri imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ku misozi miremire ya Minembwe. Tudatinze reka tubagazeho ko akarere kabyutse, akarere ku misozi miremire ya Minembwe mu gace ka Minembwe n'ubundi kabyukiyemo agahenge n'ituze. Abaturage bakomeje gushimira ingabo za MDP twigwaneho M23 AFC muri rusange ku bwitange bakomeje kugenda bagaragaza bwo kurinda umutekano no gukumira ibitero bigambiriye kubica no kubungabunga umutekano w'amoko yose atandukanye, haba Bembe haba Furero. Bakomeje gushimira n'ubundi ingabo zibarangaje imbere zikomeje kugenda zibarindira umutekano kugeza kuri ubu ngubu mu gace ka Minembwe ko gakomeje kugenda kagaragaramo ituze. Kugeza kuri ubu ngubu haracari amahoro, haracatekanye. Abaturage ba Minembwe bari mu mirimo yabo nk'ibisanzwe kuko amahoro atangije kugenda agaruka nyuma y'uko mu minsi yashize drone zari nyinshi mu kirere, ibitero byari byinshi ku butaka, ariko kuri ubu ngubu batangije guhumeka, batangije kugira icyo babona. Bari barimwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, murabizi ko hari amaze amablock isigaye kirekire umunyu abaturage batari bagifite ubushobozi bwo kuwuca, isukari. Ariko kera abakomerisa batangije kuzamuka bava mu bice by'Indondo berekeza Minembwe. Mu by'ukuri ni amashimwe akomeye, abaturage ba Minembwe bagiye guhumeka, bagiye kuruhuka kuko bari bamaze iminsi myinshi barushe kandi bararuhijwe n'ubundi n'ubutegetsi bubi bw'i Kinshasa ndetse na Gitega n'abafatikanije. Tudatinze mu gace ka Minembwe reka dukubitire mu nkengero zaho. Nyuma y'uko point zero ibaye tombe, abaturage ba Minembwe batangije kubona inzira undi mwanzi mwinshi wari usigaye mu marembo ya Minembwe mu nkengero za Minembwe yahise yikuramo, aho ndavuga nka za Gakenke kwa Rutaganda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Umwanzi yahise yinjira mu kwerekeza kwa Murima. Rero kugeza kuri ubu ngubu imisozi yose ya Minembwe mu nkengero za Minembwe hose hakontororwa n'ingabo za MDP twigwana AFC M23 zirangaje imbere na General de Brigade Charles Sematama, zikomeje gukora akazi zibungabunga umutekano w'abaturage bose. Rero mu nkengero za Minembwe hose kuri ubu ngubu nta defense n'imwe isigayemo yo mu Burundi, nta defense n'imwe isigayemo ya FARDC, barahunze berekeza mu Mushasha. Reka dutibuke mu Mushasha naho turebe uko bimeze, bikomeje kugenda bivugwa. Hakomeje kugenda humvikana amajwi y'abapfurero bagaragaza ko ingabo z'u Burundi ziri guhunga, ziri gutoroka imirwano ikomeje kugenda ibahanganisha n'ingabo za MDP twigwaneho, kuko abaturage babyemeje bavuze yuko bari kubona imisururu myinshi ingabo z'u Burundi ziva n'ubundi ku mafuro zerekeza n'ubundi wabo mu Mushasha wose wa Fizi, zikomeza ziva aho bita kwa Murima. Rero ndagira ngo nike no kwa Murima. Kwa Murima guhera mu ijoro no ku munsi wa none hagaragaye nk'amavideo agaragaza yuko kwa Murima habaye tombe hagenzurwa n'ingabo za M23. Mu by'ukuri amakuru yizewe twabashe gukusanya haba mu baturage bahereye muri ibyo bice kwa Murima mu majwi ndetse n'andi makuru twahawe n'imboni zacu ziri kuri tele yemeza yuko kugeza kuri ubu ngubu hari abazalendo kwa Murima, ariko kandi bitabuje ko abasirikare benshi bakomeje guhunga, bakomeje kwikanga imirindi. Abo ngabo mvuga ndavuga za P5 FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo bakomeje bahunga imirindi ingabo za MDP twigwaneho. Uko niko bimeze, wumva n'abaturage mu byo bavuga bapfero katwe twumva igipfurero, bavuga ko abarundi batsinzwe kandi bitangaje, barakubititse cyane, bafite imirambo yabo nyinshi, inkomere zabo nyinshi bikoreye bazerekeza za Fizi ku izone kuja kuzishakira ubuvuzi. Kandi abasirikare benshi bakomeje kugenda batoroka imirwano, abarundi ntibakiya bahagara, ntibakiya baregama, barahahamutse nabo niko byifashe ko barahunga. Ni ukuvuga ngo hariho uruva n'uruza rw'abasirikare b'abarundi na FARDC bari kuva kwa Murima. Kwa Murima twibutse yuko ni hasi wabutse ku Mushasha, niho umuhanda nyawo utangirira werekeza n'ubundi za Makobora za Fizi ndetse ugana za Uvira.
rero aho kwa Murima urumva ko batibutse ku Mushasha. Amakuru yizewe no kugaza kuri ubu ngubu hakiriho abazalendo, ariko ingabo z'Uburundi na FARDC zo zikomeje guhunga zerekeza mu bindi bice byinshi biri imbere yo kwa Murima, ariko mu by'ukuri amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu ingabo za MDP arizo zihari. Uko siko byifashe, gusa inkengero za Minembwe zose za point zero bira bice byinshi byose birimo ingabo za MDP twigwa no kwa Murima, so ubwo ko batahananiwe bahashatse bahafata no muri kino gitondo, gusa ntabwo barahagera kuko amakuru yagiye agarukwa ku binyamakuru byinshi bitandukanye. Dukomeje n'andi makuru rero, reka dukubitire mu gace ka Baraka turebe uko byifashe. Agace ka Baraka haravugwa igitero ca drone cahitanye ingabo nyinshi z'u Burundi, ingabo nyinshi za Kinshasa, ndetse bamwe mu basirikare cyangwa se leta ya Kinshasa n'abafatikanije bavuga yuko kino gitero ca drone ari ca M23. Gusa ku rundi ruhande nk'itangazamakuru mu by'ukuri nta bimenyetso dufite bifatika ko ari izi ngabo za M23, nk'uko n'ubundi mu ntambara amakuru aba ari menshi avuga yuko uruhande rumwe ruvuga yuko rwarashwe na drone kugira ngo rubone diplomasi yatuma batsinda intambara. Ku rundi ruhande M23 ntabwo iratangaza byeruye ivuga yuko ifite za drone gukoresha muri rugamba rwo muri Plateau. Rero ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bavuga yuko iyi drone yarashe ingabo zabo nyinshi ziza kwahumia, izindi ziza gupfa, ziza kwasiga ubuzima. Gusa ku ruhande rwa MDP twigwana ntacu barabivugaho, ntibaremeza yuko ico gitero ca drone cagabwe mu mujyi wa Baraka ari cabo. Ntituzi nimba ari ca M23, ntituzi nimba ari ca FARDC ubwabo bonye coba cyarataye controle. Ibyo byose nibyo tutazi, gusa icyo tuzi nuko hari igitero cahagabwe ndetse ikaza guhitana ingabo nyinshi z'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa rwo babishinze M23, ariko M23 ntaco irabivugaho. Dukomeje n'andi makuru rero, impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni wagaragaje yuko mu gace ka Minembwe kashuwemo ibikorwa by'intambara nyinshi biremerewe, ndetse bishorwa n'ubundi n'igisirikare ca FARDC na Congo, nk'uko hariho ibihumbi 9 by'ingabo z'u Burundi, hariho ibihumbi birenga 12 z'ingabo za Kinshasa, hariho za FDL nyinshi, hariho za P5 nyinshi zari zarinjiye muri rugamba rwa Minembwe, rugambiriye n'ubundi kwirukana abanyamurenge, rugambiriye gusenya abanyamurenge, rugambiriye gukura abanyamurenge muri gakondo yabo. Bagaragaza yuko ibitero byagize ingaruka nyinshi ku baturage, ndetse ko abaturage byabujije uburenganzira bwabo bwo kugira ico babona nk'ibijanye n'umunyu n'amavuta n'ibindi bikorwa remezo byinshi, cyangwa se ibindi bikorwa by'ingenzi byafasha abaturage mu buzima bwa buri munsi, byose byaba byahagaze. Rero umuryango w'abibumbye ugaragaza yuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakoze ibyaha by'intambara byatumye abaturage bagorwa cyangwa se babura uko bagira muri ziriya ntambara zari ziremereye. Bavuga yuko guhera ku itariki mu kwa mbere muri uno mwaka turimo, ingabo za Kinshasa zatangije kuhashora imbaraga nyinshi zigambiye kwigarurira kariya gace kagenzurwa n'ingabo za MDP. Gusa uyu muryango w'abibumbye ku rundi ruhande ubitangaje nyuma y'uko ihuro MDP twigwana rikomeje kugenda ryagura, ariko mu gihe ingabo za Kinshasa zari hafi n'amajyego centre ntibigeze babivuga. Kuri ubu ngubu ingabo za MDP twigwana M23 zikomeje kwagura, nico gihe bavuze yuko ngo ibikorwa bya gisirikare byinshi by'u Burundi na FARDC byo byashoboye mu gace ka Minembwe yuko byagize ingaruka nyinshi ku baturage. Dukomeje n'ubundi kubikomeje kuvugwa n'ingabo za AFC M23 muri rusange, bavuga yuko imigwano yari hari mu gace ka Minembwe yari imigwano n'ubundi igambiriye kurangiza ubwoko bumwe, igambiriye gusenya, ndetse cyane cyane abakongomani bumva yuko ngo nta mututsi w'umunyekongo wahaba. Murabizi yuko mpora mbaheza ingero hano muri Kenya haba abasomali b'abanyakenya, hari n'abandi basomali bavuye muri Somali bakiza, ariko bose bafite ubwenegihugu. Naje kuri ngo nabushatse nubona, rero kugira ubwenegihugu uburi umwenegihugu. Nawe twebwe muzi ukuri kuva igihe cy'ubwami twari muri Kongo gushitsa kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twari muri Kongo, ariko kumva abantu bumva yuko ngo nta mututsi ngo mukongomani wahaba. Kuba umututsi ntibizakubuza kuba umukongomani, kuba umunyamurenge ntibizakubuza kuba umukongomani, kandi ntabwo twihakana ubututsi kuko turibo. Ariko igitangaje nuko abakongomani bumva ko nta mututsi munyekongo wahaba. Kugeza kuri ubu ngubu niyo ntandaro y'intambara ntiyagiye yiva. Rero AFC M23 bavuze yuko ntabwo bafite kuzava ku butaka bwa Kongo kuko ni iwabo, abahagwanirira ni abanyekongo kandi bafite icyo bagwanira, bafite intego. Muri make bagaragaje ko bakomeje kugenda bagura, nta handi bafite kuzaja. Kinshasa ntabwo zigara ibakura muri gakondo yabo, ntabwo abarundi bazigara bakura M23 cyangwa se AFC muri rusange muri Kongo kugira bahungire mu Burundi. Ico ntikizakunda. Ni bimwe byagarutswe n'ubundi n'ihuro AFC M23 yavuze ko nta handi iteze kuzaja kuko ikomeje kugenda ryagura ritabara abanyekongo bari mu bibazo nkuko niyo ntwaro bahagurukanye. Rero ngaho nguko mwakoze kubana natwe, mwari ku nyamakuru ugenda bategurira amakuru 5 kuri 5 Pacifique Kamunege.
yizewe, mukora subscribe na share bwa ntimukaza mucikora amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze munogerwe na gahunda za Tuzarutsinda TV.